enshonga z'omushoro gw'okushoroza Kasasiro omu tawuni y'Ibanda ogwahinguzibwe aba municipality nizo zabanza kuretaho obuhinza mutuma omu kansegi obwo kanso erikujunana aba municipality kugereka omutwaro hari buri mutura. Enshonga egi yabanza kwanjurwa mukuru w'entebe ya kashatu Benon Kimusya arikworeka ngu habireho obushuma oburengeserize. Imwe mwenka nimwe mwabere mugira ngo 50 ni nyingi. Naho hati kumushyire mwashara mu ngo mutwaro numuce. Ejo twatujya hakuzika Liyonza abakazi bo mu mbo munaka no mushorra bakabaranje kuncu hamaraka. Ahabwa gabeji. Nyonyi nakaryango kamwe. Nibendo mutwaro. Ngabe ni shaba. Hazo gaga kumugisa. Okuyora Kasasiro kuruga kare abatura omu tawuni y'Ibanda bakaba bashashura shiringi 5 bitu omukanya kake zaza ha 15 kandi ezizere zikahika ha mutwaro buri kwezi. For example ngenda kukoreka ngo harimo nk'abakazi binji majoke mpango y'abakazi uneba mwene single mothers osanga omukazi ayina abana bashatu aha kurara nasasura rent aha kora nasasura rent aha nagarika asasura trading license agarika asasura URA agarika ahera bana school fees hato gariko omonjera amusoro gumutwara aha kasasura yo mutwara Romatwara kwa monza n'abantu babo twiyasinge bitano tukuzahara 10 imwe mwatu tumangu tugende tugambe n'abantu bitu Kasasiro kwe yongire bongera hase bikirize 15 kumwagire kuchikora akagaruka mwatugambe tugambe nabo. To my surprise, members banje ba councillors banje banje in council capacity which in council they are the same people abure ngokorachi mukapasike change. So it don't come from that division. We are not aware about your work. And it is the borders. Omukansegi hayetabamu n'abebembezi kuruga aha municipality kandi meya Apollo Kibehere yaraganisa okugaruka kureba omwitekeri. Bwanyuma y'enshonga zo kushashura nabwe habarukaho eyo kuhindura tawuni kiraka wabo Lilian Kebita kureta obu batarukwenda ekyareterera kanso yaremerera obutagaruka kushitama. Kusenjora agace tukafuna anazareta tukora transfer. Gasha kwa Timothy Mushabi.